destino salitos, macaris insetin Theodoro. U hrišćanskoj terminologiji često se pominje pojam greh, ali postoje različita tumačenja tog termina. Današnja emisija Spoznaja posvećena je autentičnom pravoslavnom shvatanju greha. Šta je to greh? Rekla bih da je po meni, naravno, greh razdvojenost od Boga. Sad to onako zvuči pompezno i možda malo bolje da kažem razdvojenost od Boga, a pošto smo mi svi bogolika bića, znači ikone Božije, prema tome, znači razdvojenost, neka povučenost u samu sebe, recimo egocentričnost, to što nemamo razumevanja i nismo tu za druge, za naše bližnje, kada nam oni trebaju, znači otuđenost od drugih, a polako po meni to postaje otuđenost možda od samog sebe. Greh je promašaj, jer je Bog stvorio čoveka kao smrtno biće sa ciljem da postane besmrtno. A čovjek je promašio taj cilj da se sjedini sa Bogom i to je greh. Greh je čovekovo nepristajanje na zajednicu sa Bogom i samim tim što je Adam odbio zajednicu sa Bogom u raju, to je nasledni greh koji mi biološkim putima imamo u sebi. Znači, ovaj način postojanja je smrtan i mi bez Boga ne možemo da, bez zajednice sa njim ne možemo imati život. Čini mi se da je greh, najjednostavnije rečeno, a da se pogodi pravi smisao termina i pojma greh, neprirodno stanje čoveka. Sad bi opet valjalo prodiskutovati o tome šta je prirodno stanje čoveka, pošto ovo stanje kakvo danas imamo, kako danas vidimo, ne bi moglo da se opiše kao prirodno stanje čoveka, iako se često sa tim pojmovima operiše u smislu da to jeste prirodno stanje čoveka. Nije prirodno stanje čoveka, greh predstavlja narušavanje onog prvobitnog stanja i, da kažemo, onemogućava za ono stanje za koje smo stvoreni. Odnosno da večno živimo, da živimo bez bolesti, bez smrti i svega onoga što se na kraju ispostavlja kao posljedica greha. Sve ono što je neispravno, znači što nam ne nalaže naša savest, mada drugi to upražnjavaju i u današnje vreme je jako učestala pojava greha i samim tim grešnih ljudi. Pa greh je promašaj. To nam govori i grčka riječ koja bukvalno znači grijeh, amartija znači bukvalno promašaj, odnosno neispunjenje volje Božije koja nije neka nametnuta volja i nije neki skup odredbi koji mi treba čisto da ispunjavamo. Forme radi, nego je to ono što daje čovjeku njegovo konačno ispunjenje i usavršenje i njegov cilj, a cilj je carstvo nebesko. Greh je pre svega gubitak zajednice sa Bogom. To je važno istaći budući da na taj način odmah možemo eliminisati dve najobičajnije predrasude koje verni obično, a i oni koji to nisu, imaju u pogledu greha. Prva predrasuda tiče se moralističkog pogleda na greh, odnosno greh je u tom tumačenju prestup određenog sistema moralnih odredaba, a prevladavanje greha bi bilo ispunjavanje tih formalnih odredaba na propisani način. Druga predrasuda i, da kažemo, pogrešno ili nedovoljno tačno tumačenje greha se vezuje za juridičko shvatanje greha, kada bi greh bio nesaglasnost ljudskog ponašanja, njegove duše i ličnosti sa određenim sistemom legalnih ili pravnih normi, te bi prevladavanje greha u tom, opet po meni, pogrešnom tumačenju bilo neprestupanje ili nečinjenje nečega što može izazvati juridičku pozornost nekakve institucije moći. Ovo prvo što sam kazao, naime, greh kao gubitak zajednice sa Bogom, je nešto što uslovno možemo nazvati ontološkim shvatanjem greha ili bićevnim shvatanjem greha. Dakle, ukoliko je Bog izvor i uzrok našeg života i ukoliko je život dar, gubitak zajednice sa tim izvorom prouzrokuje greh ne samo kao moralni ili juridički prestup, već kao ono što su sveti oci nazivali stanjem izloženosti ništavila ili raspadanja. Ja ću vas podsjetiti da je na starogrčkom reč koja pokriva greh, između drugih koje također pokrivaju, ftora, što znači raspadanje. U reči raspadanje opet možemo naći taj efekat ili posljedicu kidanja, gubitka ili cepanja veze, odnosa ili relacije sa našim izvorom, to jest onim koji nam je darovao život.
U Bibliji se prvi put sagrešenje prema Bogu pominje kada su Adam i Eva probali plod s drveta poznanja dobra i zla. I to je nazvano praroditeljskim grehom. U Svetom pismu Starog zaveta, koje čini naravno jedinstvo, odnosno prvi deo, da tako kažem, Biblije, nalazimo priču simboličku, uslovno rečeno mitološku, ne u smislu bajke, nego u smislu simbola koji su kadri da prežive vreme, odnosno istoricitet naših moda u mišljenju, ponašanju ili shvatanjima. Zato je to simbolička priča, jer simboličke priče mogu kao mitološke prevashoditi vreme i biti relevantne kako za starozavetnog, tako i za novozavetnog čoveka. U Starom zavetu mi u 3. poglavlju knjige Postanje nailazimo na priču o praroditeljskom grehu. U jednoj reči praroditeljski greh sastoji se od prve fatalne, dubinske i ontološke neposlušnosti Adama i njegove pomoćnice Eve, stvoritelju koji je dao zapovest da se ne jede od drveta poznanja dobra i zla, i upravo prestupom te zapovesti došlo je do prvobitnog greha. Priča je naravno pre svega simbolička i opet se vraćam na ono što sam vam malo prekazao, na problem raskidanja zajednice preko neposlušnosti. Dakle, praroditeljski greh je prestupanje zapovesti Božije koja je data prvim ljudima. Ta zapovest nije bila, da tako kažem, normativna i samozabranjujuća, već je bila i pozitivna i obećavajuća. Jer osim drveta poznanja dobra i zla, u Edenu ili tom proto-blagoslovenom prostoru u kome čovjek susreće svoje egzistencijalne mogućnosti, nalazilo se još jedno drvo koje se simbolički naziva drvetom života. O čemu je reč postaje jasnije ukoliko se upoznamo sa tumačenjima svetih otaca koji su relevantni za nas u crkvi, koji to drvo života tumače kao samu ličnost Gospoda Isusa Hrista, Logosa, kroz koga je stvoreno sve, odnosno sve što postoji nosi pečat Gospoda Isusa Hrista, Logosa, razuma, premudrosti Božije, kroz koju Otac naš stvara u Duhu Svetome sve svetove. U crkvenom kalendaru mogu se pronaći klasifikovani takozvani smrtni gresi. Šta su to smrtni gresi i zašto se tako nazivaju? Svaki greh zapravo jeste smrtni greh. U kom smislu? Pa svaki greh vodi u smrt, budući da je u svakom grehu implicitan onaj raskid odnosa ili zajednice sa Bogom, a Bog je upravo ono što sam i kazao, život koji preko svojih voljnih htenja, preko svojih postupaka koje mi možemo nazvati njegovim energijama ili aktima ljubavi, podržava naše biće u jednom načinu postojanja koje, kako apostol Pavle kaže, način postojanja koji ide iz slave u slavu. To znači obogaćenjem naših sposobnosti, blagodaću, prilikom čega mi uz Božji blagoslov transcendiramo svoju konačnost, postajući beskonačni po blagodati. U svakom grehu je dakle implicitna smrt. Međutim, da bi se naglasila razornost greha, crkva je blagoslovila i blagoizvolela da napravi određenu selekciju grehova koji su naročito teški. Ja ću nabrojati samo nekoliko. Na primjer, greh ubistva ili greh preljube. Ako hoćemo, svaki greh, bilo koji da jeste, u sebi već nosi ta dva aspekta. Naime, možemo reći da u svakom grehu postoji jedan dvojedan aspekt zla, ako hoćete da kažemo. To je greh preljube, jer u grehu mi izdajemo našeg nebeskog Oca koji je preizobilna i neiskaziva ljubav, koja se ovapločuje radi spasenja sveta u vidu ličnosti svoga Sina. Dakle, raskidanje saveza, što jeste greh, i definicija njegova sa Bogom je neka vrsta preljube. S druge strane, svaka vrsta preljube kao izdajstva našeg nebeskog Oca i njegove ljubavi opet vodi u smrt. U tom smislu, smrtni gresi su po meni svi gresi, naročito ukoliko se kontinuirano vrše. U Evanđelju na jednom mestu stoji da će svaki greh se oprostiti sem hule na Duha Svetoga. Šta je to hula na Duha Svetoga? Često se postavlja pitanje šta je to hula na Duha Svetoga koje se neće oprostiti. To je jedan lokus iz evanđeljskog teksta koji izaziva pozornost kao jedno vrlo teško mesto. Ali mogli bismo reći da je hula na Duha Svetoga protivljenje istini i istrajavanje u zlu. Dakle, u bogoprotivljenju kao preljubi koje vodi u smrt. U tom smislu svaki greh ima taj aspekt protivljenja istini i istrajavanja u zlu.
Da li pravoslavnoj teologiji svojstveno shvatanje da u odnosu s čovekom Bog samo vreba poput nekog policajca neku našu grešku i zbog nje nas kažnjava? Kazna Božija, nešto sa čime se srećemo od malena i ako smo imali nečije možda savete od nekog koji je bio dosta oštar pa nam je govorio Bog će te kazniti zbog ovoga, zbog onoga, po meni je to totalno, što bismo mi mladi rekli, out, zato što Bog je ljubav i to samo može da stvara kontraefekat i kontraprodukat ako je neko nama govorio od malena Bog te kažnjava zbog ovoga, zbog onoga. Ljudi, Bog nas voli i volimo i mi njega i imamo ga u svom srcu. Po meni to je onako neka životni moto i deviza, da budemo otvoreni jedni prema drugima. Znači, Bog nas ne kažnjava, ali isto tako mi ne možemo time što smo dobri hrišćani, dolazimo u crkvu, dobri prema drugima i mi to kao nešto računamo, da zaslužimo, znači, carstvo Božje ili to da nas Bog ne kazni. A Bog ne kažnjava za grehe, već samim tim što je čovek promašio cilj da postane besmrtan i ostaje smrtan, već je to njemu kazna. On sam sebe kažnjava. A Bog u svakom slučaju ne kažnjava nikoga i želi da se svi ljudi spasu. Tako da to je hrišćansko shvatanje greha. Jer je greh kategorija života i smrti, biti ili ne biti, a ne etike, da li si dobar ili loš. Znači, kogod umire, već je time grešan. Nije uspeo da ostvari život večno. Bog ne kažnjava, svakoga dana ne kažnjava za greh. Možda po svojoj slobodi dopušta, recimo, da se čoveku dogodi, recimo, nešto što on misli da je zlo, a da to ipak to nije tako zlo za njega, više onako što kaže jedan prijatelj tu, iz terapeutskih razloga ovako, opet za njegovo dobro, po promislu Božiju. Pre će biti da Bog verifikuje ono stanje koje slobodno izabiramo. Zato što Bog čoveku daruje slobodu. Nespojivo je malo shvatanje da Bog kažnjava za onaj dar koji je sam dao čoveku. On je dao mogućnost čoveku da greši ili da ne greši. Ali nije mu dao zato da bi grešio ili da ne bi grešio, odnosno da se potvrdi na bilo koji od ova dva načina, nego da se potvrdi na onaj dobar način, da slobodno izabere zajednicu sa Bogom, da slobodno voli Boga. Na neki način da. Znači, ako smo svesni da Bog postoji i da radimo dobro, znači, ukoliko ne radimo to dobro, na isti način će nas i kazniti. Mislim da postoji i kazna, a greha sve više i više. Pa ne bi se mogli reći da nas Bog kažnjava. Prije će biti da sami sebe kažnjavamo time što ne izvršavajući volju Božju koja je, kao što smo rekli, cilj čovjekovog života, odnosno carstva nebeskog. Samim tim što ne ispunjavamo volju Božju, sami sebe kažnjavamo. Odnosno, Bog kao slobodan i mi kao slobodna bića, Bog jednostavno ono što radimo jednostavno potvrđuje. Ako hoćete, izvolite. Hoćeš da uradiš to, izvoli uradi, to je tvoja stvar. Znači, nema kazne i prije će biti potvrda nas i naše slobode. To je dobro pitanje. Upravo je obrnuto. Ljudi su ti koji su bacili, kako je rekao jedan ruski hrišćanski filosof, klevetu na Boga. Jedan od aspekata ljudskog greha, odnosno jedna od njegovih konsekvencije je pomračenje ili, kako bi Svetim pismom rekli, otvrdnuće srca. Jedan od simptoma patoloških ili teološko-patoloških simptoma jeste upravo klevetanje Boga, upravo mehanizmom projekcije našeg mraka i nedobrovoljnosti u našega stvoritelja. Bog je sve samo nije kaznioničar. Apostol kaže lepo o theos agapi estin. To je apostol Jovan. Drugim rečima, apostol ljubavi je i svedočio upravo jednostavnim rečima. Bog jeste ljubav. Njegovo biće najbolje se, i tako nam je on otkrio, karakteriše kao ličnosna, personalizovana ljubav. To nije jedan mlaz nekakve sreće, već je to ličnost čije sušto biće preispunjeno ljubavlju. Prema tome, onaj koji je ljubav ne može nam uskratiti slobodu, čak ni na način, kao što sam rekao, juridičke ili moralističke kazne. Ono što je problem jeste što su ljudi u svoje kategorije, koje su uvek kategorije ne samo uslovne, već i, da tako kažemo, kontaminirane grehom ili poremećenim načinom postojanja, učitali određenu redukciju božanske ljubavi preko sistema morala i sistema juridizma. I upravo su devijacije hrišćanstva dovele do toga da se onaj Bog koji je rekao ja sam put, istina i život,
ili onaj Bog o kome rečeno je da je ljubav, upravo su te devijacije, da tako kažemo, istisnule tog Boga u apstraktni kosmos iznad nas, koji nalik na nekakvog sudiju, surovog kaznioničara ili zlog oca u kući kinji i muči svoje stvorenje. Dakle, pravoslavlju je ne samo da nije svojstveno poimanje Boga kao kaznioničara, nego ono upravo ispoveda suprotno od toga. Ako je greh promašaj cilja, šta bi onda bio pogodak u centar čovekovog života? Jedna od definicija greha kao amarthije u prevodu bi glasilo promašiti cilj. Cilj je živeti u zajednici sa Bogom na blagosloven način, umnožavajući svoje Bogom dane talente radi radovanja svega što je oko nas i iznad nas. Suštinski cilj hrišćanskog života jeste ispražnjenje svog egoizma i greha, jer je egoizam forma ili formalna struktura jednog grešnog načina postojanja. Dakle, ispražnjivanje sebe radi smeštanja svega u sebe, u ljubavi i slobodi. Upravo ovo što sam sad definisao jeste jedna od definicija crkve. Crkva prazni svoje biće, žrtvujući se za sve do sebe i iznad sebe, čak i u sebi, da bi mogla da na taj način se upodobi božanskoj energiji postojanja, to jest energiji našega Gospoda, Boga čoveka. Šta je on uradio? On se obukao u obličje